aba nabazanye ibendera ry'igihugu cyacu n'iry'ingabo z'u Rwanda kugira ngo nayo ashirwe mu karasisi k'uyu munsi. Akarasisi kinjiye kagizwe n'amasibo 8, amasibo 6 ya Officer Cadet n'amasibo 2 y'abaherekeje Officer Cadet. Bakaba binjiye barangajwe imbere n'itsinda rya muzika riyobowe na Lieutenant Jean-Claude Tangimana. Akarasisi kandi kinjwe n'umuyobozi isibo ya mbere ya Officer Cadet na Officer Cadet Fils Senyuva na Officer Cadet Agustin King Dahera. Isibo ya kabiri ya Officer Cadet na Officer Cadet Isaac Murano na Officer Cadet Regis Yosenga. Isibo ya gatatu ya Officer Cadet na Officer Cadet Eric Wayezu na Officer Cadet Bone isibo ya kane ya Officer Cadet na Officer Cadet Denise na Officer Cadet Manager. Isibo ya tano ya Officer Cadet na Officer Cadet Alex Kashimye na Officer Cadet Gabriel.
mirongo gaturutse iburyo gorora. Uwo ni RSM wa Karasisi Warrant Officer 1 Sabimana Jacques uje gushira akarasisi ku murongo neza kugira ngo umuyobozi wa Karasisi ajye mu mwanya wamuteguriwe. Akarasisi gorora. Amaso y'iburyo gorora. Gorora. Komeza. 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 Amaso y'iburyo. Hamwe. Amaso y'ubumoso gorora. Gorora. Komeza. 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 Amaso y'ubumoso hamwe. Akarasisi. Amaso imbere. Muyobozi, akarasisi kari mu mwanya kagizwe n'amasibo 8 gahagaze mu 12 ku 10 ifunguye. Twiteguye kuyoborwa namwe muyobozi. Isibo ya gatatu iyobowe na Officer Cadet Eric Uwayezu hamwe na Officer Cadet Boneri Munyandamutsa. Isibo ya kane iyobowe na Officer Cadet Denise Cyuzuzo hamwe na Officer Cadet Annette Mutesi. Uwungirije ni Captain Innocent Ntaganda. Iyobowe na Officer Cadet Fulgence Mutabaruka. Kasis Ngap Wao Samura.
karasisi kariya kibayobozi gaciye iburyo mu ngendo yihuta iburyo hindukira Kasis! Jana utap! Kuasa amat! Jana! akarasisi k'uyu munsi kagizwe n'amasibo 8, amasibo 6 ya officer cadet n'amasibo 2 y'abaherekeje officer cadet. Bakaba barangajwe imbere n'itsinda rya muzika. Isibo ya 4 ya officer cadet iyobowe na officer cadet Dennis Cyuzuzo na officer cadet Bone Aneti Mutesi. Isibo ya 5 ya officer cadet iyobowe na officer cadet Valence Ndayishimiye na officer cadet Gabriel Nyaminani. Isibo ya 6 ya officer cadet iyobowe na officer cadet Fulgence Mutabaruka na officer cadet Daniel Niyonzima. Isibo ya 7 ikaba n'isibo ya mbere y'abaherekeje officer cadet iyobowe na officer cadet Emmanuel Ufite Yezu na Steven Hatungimana. Isibo ya 8 ikaba n'isibo ya 2 y'abaherekeje officer cadet iyobowe na officer cadet Innocent Kwizera na officer cadet Alfred Niyomurengezi. Uri nyuma ya karasisi ni umuyobozi wa karasisi wungirije ariwe Captain Innocent Ntaganda. Ngabo abagize akarasisi k'uyu munsi. Turasaba kuba mwicaye.